nangmani shuk borom te khulumong yaphari BJP Pradesh tangbedego palaijakha mong ganangkuk sikrung Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni fil rasha nwichiba ajai mashal pandawa tongkha mantri okra Dr. Manik Saha BJP hastrikasko Abhishek Debroi khoboi bodolni juda juda tuidulnai rokte adongrok o shalo Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni mangpliwo khumkathar bogai bini nahar mungbai hani bagai samung tanglama rokno muiduklai lekya manjaknai rok Tangshalo Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni fil rasha nwichiba ajai mashal haste grangai BJP bodolni bakhakte bini ajai mashal no palaijakha o shalo BJP Pradesh tangbedego luaji jakha khulumung pandawo mantri okra Dr. Manik Saha BJP haste kasko Abhishek Debroi khoboi bodolni tuidulnai rokte adongrok Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni mangpliwo khumkathar bogoi khulumung yafarlaikya mantri okra Dr. Manik Saha koknarakni thangai Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni erung hano hamjak pongtai hano thansate bokobom snamnani bagai saktharlangmano khosaka abo bai baksano bini nahar mungno srungai hani hamkraitei loku hamkraini bagai samung tangnani bokobokka mantri okra Dr. Manik Saha tei bosaka chini hani mantri bokrok Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni nahar mungno chajagaino Kashmiro Article 370 no norikhibi ohini shaka এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসার পর অনেক কথা বলেছেন যে ওনার যে বলিদান 1953 সালে হয়েছিল সেটাকে মাথায় রেখে 370-35 বিরোধ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি সেই বীজ পুঁতে দিয়েছিলেন আর সেটা আজকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেই কাজটা বাস্তবায়ন করেছে ইমপ্লিমেন্টেশন করেছেন এক দেশ এক বিধান এই বিষয়ে আমার এটা ইমপ্লিমেন্টেশন Pandawo bodolni adongrok manjakmani bisukte khulumung tei borom yaphari tongkhor kahama ke palaijakha Dr. Shyama Prasad Mukherjeeni fil rasha nwichiba ajai mashal BJP hastrikasko Abhishek Debroi bodolni tuidulnai rok adongrokno Dr. Shyama Prasad ni nahar mungno srungai hani hamkraini samung tangnani bagai kobokha Bureau Report News Now